ye hinta yampa Ghana de shimai mamu nyina kwa baba Ghana Today dwumadie so na Ghana Today e was Sompa 106.5 FM no ye de Ghana ho nkomo e na eba ye fa trending stories ye fa online portals Facebook Instagram website TikTok story bi e fa Ghana ho bia no ye de ni nyina eba na wo hu de ekoso wo Ghana menyo obi a wote Ghana so unim de ekoso wonti ansa dwada wo say say Founders Day holiday unim si asesem bon no abon tie Sompa ne hu ade because bedu say o dwada me nkwa dwuma because e bia for 8 years what celebrate Founders Day sa anti wodi say Founders Day no aban we bai wa betwam ye ni August 4 Founders Day bia anti ba wo tie Sompa no na wo trending stories no na wo tie kase ebo no na ye bie wani we so your opportunity man say so wodofo bi di ne birthday who was special person bi a person wo chia no a bra your Facebook page Sompa 106.5 FM Accra say wo ba your Facebook page ya na eho no wo de wadwenkyere no aba nipa bi a wo chia no wa na wo do birthday wa sore ma wadwuma yefo na apese wo chia wo mo a Sompa de sa time we na ebetimi aye ho adwuma ma wo na wa ba Facebook na make Sompa ne ye doso ya wa Sompa kumase ya wa Sompa sunyane Sompa nkranza Sompa doma Sompa takurade Sompa takwa Sompa tachiman eti say wo bo no anye ne Sompa 106.5 FM Accra wo wan say wo greetings no wo tachiman eti wo be yas na me send ye Akosua eje wakode ade ma ye ne dan wa anka ma me enu ha eti say de be ya ne ma be ya simple no like page no na share eti we say ye buy na wudem wonya like page na wo share da bi ye buy na wudem ti wo hu ya oi Sompa fo asa ababiem na the greetings no na de ato ase ne akenkan na kama e the amount me nkona me adult children me nkoma omo akwa aba me adult children me mmako aba o na bibia boko die Meje apom ani mo disi wa na fusu sha apam ba emi hu o keka o ba emi hu o enkase ade wo wani bosumi nan pe na hye ne ne enu afede ye ni ye first anniversary ne de na I don't know ya Akosua be akwaba na menim se pay me fata wo sa o se menim se wo natural hair no na matwe okay nti sa de e na wo ne bia sa jelly kitinkiti bi no me chai okay na me call na natural na den rodo eti wa pa ba Memejai. Ya won pasoro no. We ya natural no ya na mfata o. Natural na na hia ma omu a enwi wo mo. Ase nwi wo mo ni se ohene yere mo no. Nto mo ri ande omu gina omu tire nwi no kra. Ne ya no no de ya na ka be Eze why you pay me preko? Oh me fa na me baby. And o tiri no so one day. Na ye go chinjai. Se uti mi de na we na try de o. Eti wa che wa de. Because we who uti na mtim se ni na one day. One day papa. What you madam say just I uti na am sure. Urume kwa baby. What uti na mfe. Bebe na me ye premi no. Okwa ye timi chi obi ti ni asa atwe biem. Yembre ye timi chi we se jo sa na ma twe o se ya twe o se na se pe ayi bia ni pe mi bia no me na uti mo ye gase hey na se na try na Akosua me try bi o me ko try me ti ni kura tugu baby Laudim e ma de bibia ba ye kwaso he obi e na che na me se ma me nkoye bi afa de me so na pa na be se me nunu mitiri mu a me fa afina me no so mu se be dusro no na you say kai wala asoma wo me nunu se na fe me ni ana me sumi trase emre o ma me trase peche ntuma se munum ye no he
na fe meti kwase obi de etwe no etia so obi de ade bia bo wati ko na mse no so ya o fa mo na tra de wa so ba o fa mo na tra wana me ko sale na say mo retouch me ti ni mame na di ani hade a ya na ne ye ne yes ai se uti mo hade a ne ha no ebe ye de pa na wo ye obi a utira se nye mmere mi tira se mi ti mi ko bo mesh na se na ehun mi se me ko ne ye first na me petire bo say me tira se na ehun me ave lady ne say ma suit embre etie fro na me say mami mo ko wuro bi nguso me pepper wig bi etuatua me tire so but e fatao e fatao ai basabam dade basaba apam ti anope die si asori yi si etwitwi yesi ne pensu obi nom eti maye bibi kama na afa yewi a mefa motivation bi mrana Akosua ento aso anope baby ya obi ano se oda sori anopa na wonsanya ka Pepsodent cavity fighter toothpaste mfa wonumu a enkasa obi a ho se de beye na nanimu nkonyinya asema abeka no na se ne wirafi because enumu nka ode kasa no ho no ama wantimi anye asem no na kampese watuso anamo na Pepsodent cavity fighter toothpaste nkwanso na Ghana Dental Association womo munim Ghana for se bre wo se fifi bre wo se etutu de ebeka na ma na tutu yare e wo sen ho ane enumu nyina womo na ache se ye pe bibi atwi yese a eduro no enye Pepsodent na onya ne brush ne ka ho de ne wase ba bia na Pepsodent for no nso asa ka won ho biu ama akese no sisi eso se ne se de ka ne na etie no asa ye ma na wo mu wadantem na fe wo won ketwa nkuma nkura de na fe wo san wo ye manfa paste abra kura kwanse timi kunsu enu ye sa mo no Egete no wuti ye wo se utimi tukan ebi asore mu ko ebi SDF ye ko nhie mu baptist for ye ko methodist afobetu ye manfa paste se wo ko siro se wo ko ye de yo eso Pepsodent one se nketo ano o ye kama pa wote wa de ne da ho enu ano no eno so betimi ayusu ade atwanhia mu no kura awie akofie ne bi da so wo mu eno ane se wonse ka bi we de ye busu anchemfa wo mo nso na asa da ma ye dentist de ohwesen wo betimi afre no free wa kire se mesiase ayemre no wo busa so we namben wudi aduane ben na wa ma ho akwankire 0800 161 000 ana wo pebi etu aton e wo ba bia nso a 0800 2030 eno nso ofre ho pe wonsa ka wo mo na ode utwutwu osinwie na wonum atoso no dikanu munsu na fe wonsono no emu hohoro eba na sai broni fe bi digestion etime ye adwuma pa dade akura na abedi enane na ensu no nso nye nsu bia na wo so onom ena wo ho a bo nse wakoma timi bo peri onua nsu aye nom no nhwemu kire se ka ho enti wanye nsu de ya shada try ya tried and tested na ya nom say state of the art technology ya dia ya eno no time bo ho ban you free nyarwa ye fa wonsuo mu a wo no ma ho se we de o san akofa ho oden a ene na wayira na mom sansuo no menye kasa na kire me nra water na say apam betimi afa yare afiri nsuo mu utore bi a typhoid ni ade bebre na afiri nsuo mu eti ese wonum papa preko na abo nipadua no nipadua no de ode be ma no no ode be ma wo na ho ahometi o de ode be ma no to ama ni nsu papa dia begu no eno no mo ansem no anu waka no eti kasa natural mineral water na wonum bi kama na kasa fo eba no nso no wo ma anye twintwan wo ma ba ma obi a ode okwanse ne kura wa unya sachet ne bi kokonom de woto anom no eno bi ne wo sachet no nso enti pepepe wo ye ayefro wo mo wonto mu nketo ne akese na afi wo mo tete ahina no kula no ene friend dispenser office bi ahia bi na office de dispenser office dispenser no na say tete de kula kula munsu eso we sukra de emma o we so itimi ma hye na ma onyunu ya enti anopai
one more back hospital back wa enkran ha ya taifa nti said the year of the Poncacho, no Kone KSA and Yenwa, CASA, and Casa Natural Mineral Water 0206 469 430. Na apam yenya Edison Bar Obed wo share wo Facebook live was man for paste etesipa ya na tere bia be for paste man for brush ye me brush nje na paste no bende Akosua se bia what to kwan na one kai brush na paste no kwa na afa ya obede ase no so akoto ya to brush na eja odi atwiri wosi na president for so will be bayra yeah Dr. Tandaso. And what is it? I'm going to be my phone. So bad. Who can ask my life? Mezaro baby, I don't know. I said, oh my guy, president, the NOC. Yay! Montuma, Nilante, Vanderboy. What's it? I've been on the Sakasro. Hey! Yeah. Now, Nilante Vanderboy the other day. Nilante Banaman. I mean, Nilante Vanderboy. I tell you, I was saying, the voice of the president is the voice of God. I say, Holy Spirit, and I'm a president. I'm about to do not want to put in Kurim. Even I Akosiano. Man, can you cry? So, what glass or glass no shadiana? Teacher need to be ready and I'll dream you. Kennedy ago lantei wasi mu begyina chewo wasi sidi e ma nyiri che na sidi e mu sisire wasi mu to mu begyina che amen na bia kraba uno me usi wa ta de kai ayaka na ko dia da ni obi ti ase Akosoa dum so bin ti ase obi dia warm next week no answer sa question na man next week Friday me busa the same questions say utu kwa na ka upesi nko a na wa for toothbrush e dia na abaye do next week no answer me you can't hear for say Ghana today and wutie was Sompa 106.5 FM na ansa na Akosua be maye aduane adie no na time of one so aboy ma me for we ntudwa say to da bia no korɛ ye friend crofo bi sycophants anase fair weather friends wo ye crofo bi a wo ba wo ho a wo kamfo omo apam we adio we say yo ba sa wo chia onka because ya no ope woni manimunyam na say obi wo ho a wo pene saa etumo say what surround yourself with sycophant etide bia na obeka ena ya adio ena wo ye we say ena watade die afew ena ohwo wo nko a ba sa wo ye obi ade bia pese wo te asem de e wo wasomu a obepesa nkrofo na damfo nanso eyese obenya namfofo bi a wo mo hye wo nkran na mom no ebre kro no ano apam wo say hia enamfofo a wo mo beka no kra kire adamfo obetimi afekire ne se na waka kire wo say wo kasa nye adamfo obetimi afekire se ka kire wo say de wo si ne wo yire kasa se de wo si ne wo kunu kasa no enye ntigyae adamfo obetimi atia wo aka kire wo say sente wo ho eti bomodin ansa wo be pele mon bi ana se bi align bi di adware na ya use deodorant
wo hia nipa bi sa but one said the truth is better no kra no but create environment na nkrofon ka no kra nkyerɛw if you say the wo chasa ne nim se na chia eto na bi kra na edienim guase bebre obedwam ba se nipa no tia wo privately a wanya wo ho udu bedwam a wanim mu ase ohini bi na ko obedwam a na omanfo enyina atena se ne ebo national anthem I want to say God bless our homeland. Yina edu we say so bia ye din. Na nanim ye bo God anana not yesim. What ya do? God bless our homeland Ghana. Na not to the safa ha. No to the safa na afei obi ejire we ye din. Eti hwana na yi omo mu di ne servant na di na chi no. Ba ko so hye dade ado ne bi e be fa mu no duro say nana eyi efense national anthem de efense ado no okagu na sum no afu esa efa na na ye ne boko na ye ne boko na na ye ne boko na na de betina ase ba na na nye obi a enka wo ye kasa che na wotia ko meja ne sam na gu ne ho ani mase eti ebre no so ye no se we de abedwafo na na no makomfo de tisi mi so ana me ko gina ho ana ma me yesa ba minim se national anthem de ye di ejina wo di na mmomu no na me na no ma me som wo mo no komfo no o tisi me so tina me ko ya me ko sa ade wono no di yi ne ho no bia o e se na e ye bibia eti ne ma na yes because no bia ye surprise na wonim se but on say ne servant na wone ne na ko no wone ne nam no enka onim se na de okoka hye ne bukura befu na de okoka jai obetwema se obeyi wadi anka obi anka mesra wo se wo bra wo boyi wo hia nkrofo mo beka no kura kyerɛ ampa wo hia nkrofo mo beka kyerɛ wo se baabi a wonam na nya entifiri ho wo hia nkrofo mo beka kyerɛ wo se wo muade enu ntijai wo hia nkrofo mo beka kyerɛ wo se wo kasa nye wo hia nkrofo mo beka kyerɛ wo se de wo si treaty wo dwumayefo na nya ntijai na emom ne se da bia no wo pɛ wo mo a wo beka kamfo wo abobo abaso you are not going anywhere if it's a what private shame no ebeba public shame no correct if it's a saint na wo ho no a ka danfu bi beka cha ma na anka no ebedum rebi na wo koni pam ya ne besrew yes if I wolf bi e gay so boy ni ho bon obi anka nche obi beka na woni hunim enti di obeka no kura kire wo no so men surrounding yourself with sycophants and fair weather friends enti na se wo sha mampanyi bia badwa so na se ekire yetu na de so no okwa okotene wa man ka no kura nkire me man can no crunch me if so be aba no ho oh president you are doing well the people of Ghana they are saying but people of Ghana so say wa bon but enam say ni ministers ni nkrofo mo cha no ho ahia no obi a president ani mani monyam nti obi aba no abeka de ene de no abeka mhye omo so ya de wo ya de bato mra fam no na omo afu soldiers ni nyina esu adentie because obi em say president de me pese omo me promotion ti ena me banti mesre ye bra ye bo ye hye nipa bebre wo hia nipa bi wo life on betimi aboade nkunim dia bro emu baako eto bi cross wonim nipa bi na wonim se we are very honest ya ko kono nchen apam se wo bibi wo me ho na nya ka kire me men bu onim let me know me ye hu bibi enti sa wo ne nam ho saa obi anka na su bi kura ekire ne ye de serew ebi ekire ne ye ka na wachi e say it takes few people enipa ka krebi enu betimi apawa sem enough awu se bebia wonam na de betimi asel awu betimi aka kire wo eti mayen surround yourself only with sycophants and fair weather friends da bia wo mbeka kamfo ye na mmom yem fa nipa mo bama yaye accountable obewu say I believe in you so much say you don't have to come down to this level but level now won you too low brasro no what challenge no what pursue no what come with no what tian oh you will go far say sika me former boss bi no kan say Akosoa say unya obi obeka no kra che say sika kra say tuama na e say enya ba bi agine obi oba ye nche bia wo di obenya free ho nti no oba nipa ba ye nche nyina ye di obenya free ho e ye few people no mo bo wo nche fi so mo pe wasam eti ebesre say ye bre ya ye boyi wo ma bi bi na ye ma me no wo say first na wo ma me ta tia wo mpe na saba wo pe wiye o papa tia wo mpe na saba to pe wiye eti se bia wo sokra wanya ma me ni papa bia ma o ma ntetew na o ma afo na mo ensisi ya nche o sa fa na wanyini no hu se no asa me lake niema bia na sa niema bi enkoyi a bomodin a se wo bemma nipa bia wo gini se they can hold you accountable nipa bia wo susu se wo mo betimi aboa wo no na
woni wo mo etimi ababeye na bibia nso etimi Ransford so obetimi abefa na omo so etimi abo Ransford befa komo na omo etimi abo ama bibia kwenti weni bibi kakra na mepese yedi etu ye hofo na yedi tu anamon na poa ise de be ya de obeka no kora kire no nkota no mentan nipa no woka no kora kire wo no mentan nipa no a woka no kora kire wo no obi wo ha se obi ka no kora kire no ano watan na wo mpena sem if say no kora no the truth is better no kora kire utim sa de ya nipa yi kan de utim sa de yi ayi pa no kora ti ni mo but se wo gina wo menia ebeyi wo yie na emove de wa next level nti apam kakra me woni ni Akosua ma yaduane bi ni na se de wo si mo man kasa natural mineral water na oya kasa ho adwuma nti ohia oya kasa natural mineral Akosua na ne ngoni di wa he oya ko hajia yenko hajia o hajia de wona ma aduane pa na mese na sorted fried rice no madam Akosua nya sem geto amana anu na me yese ma menya prema asem kakra apam andi nya pa ambe ko chile ye na nya asem geto assorted fried rice assorted be bibia frafra bibia gizzard ni adimu nyina wuro chicken mu nyina vegetables ni nyina emre hihemu hajia no wow emre nyina hihemu me se me ka me kirewo na kwa nim se emra ajam daddy ogugumu ye dia bi ram say wow hajia nko na abenya bi wono no wo ne se fie aduane pampa no kre enti hajia no apam da baka kirewo se woni aduane ye a to hajia na fa ko fie kodi no ano no ha ho o oda wo ma benkwan ni bi kura na se burabunu no a na de ahye fridge mu no ma ka banku ni bi ama wo yi ba ko na na asene wadi eja Akosua hajia special foods say ya shapo so me frase enti wo hia nuane pa ebebo be build one kasa immune system no na etimi anya hoden ye na hajia say wo de ha ho eno anse wato ne nkra wo frɛ no a baby wo bia na babia wo bia no wo de bebre wo delivery service wo dade bibia wo ye bi afei nyame ya adom a wo kina na de kye so ye bekwa yie party awodo ho engagement outdooring ha ho nkoye aduane bia ma obi ankoye be wie kye na nkyene bi gina fa na nsuo gina fa be party bi be unso wotimi ko Akosua binim se wo nko wedding bia ye ma wo aduane wo di ade kye wo ye mutu ya sa aduane nye de aduane ya me ko di ye pa de aha me pa de aha me ne ana ko basa hajia enkoye na hajia special foods die wono wo ye aduane no wano wo ye wo suro nyame nti na nneoma wo ye bia no wo hwe sede nyina be ye wano ne kwaso enkongofo ha obi amfa mre wo enti Akosua wo se aduane no local foods ne continental no ne nyina wo ye bi e wona so ye wo ye atuma fitia no pa no wo hwe kopeme na numero no wo hwe mpamu da bia da wo Facebook TikTok Instagram and afei eye chese.com sa wo do no social media ne nyina do nam so 0246 3592 and 921 0246 359 921 and 0594 797 215 yes 0594 797 215 hajia special foods ana wase nuane papa efie ne ho we any apam my trending story be as say ko social media stories be ne fa Ghana ho trending na ye wi a ye the time heba Mr. ka ho mama sesi ye trend kese pa ye de esi mrashe badwafie yewura sanso bo ache ne opani aboza okoka se akwan a wono ma ye big push de womo de ba be ye ene ne womo de ba be so na yewura sanso bo ache tena se chia na so mudin chi ya na obeche se senye abandada no kura ne niema binu mu a wan hyehye ne yia aka sabre ene tu ne se akọ na obeche se se adwuma ni nyina ye de mpanin Dadaa Akosua do apenso no wo mo hyehye na nemo ba be sa ho nkwan na unwie emmo na ba so wo sanso aba be bo no so bo ene anya hwia mo wase ase emmo no kro no sanko bo no kro no
ensemi no se de sie no o na trend amanfo kra de aye wo mo start no pushi wo pushi wo so pushi ne bege pa ya sabketo eno nso na mo afi yewura kenofori ata okay ne case ya na se de ne yete ya chewo ahun se ne yere be kan se ampani kuna konyame ade wa successful surgery ene ade na asasam ne perform kakra asa Ghana fo ata wo ma so ene bebe kura ai bebre kura no asena waye ye mobompo say yare de wote say obi yare ana ama okra owura true because that the lumba dey say omo say grow bi omo hu no before na bi mu so hwe na wotimi say na oyare ti nipa de oyare ana waye mobo basa no wasore ne dua so na wode ko to say wo momfa nsanyununu nto special prosecutor say the we declare no wanted no so no high court abato atwene say yetime hwehwe no yetime hwehwe no mane yi one day the cases odi akonyina ya abato agu odi ba chief justice odi bi ko say we wanted yenyi free omo say la we wanted enti eno so high court asan about eto go say wo no hwa na hunu a utime chene ba eno so trend pa okay ana obogu nso Savior Church accident na esi ye no yema omo mass burial anora na Sompa kase yeso ye twade koto pano so ese eno na trend papa na ma sa nwum madie bi da ba man so meshenhyo madie bi da meshenhye nipa makomako dunsia ya sam ketwa sport mu ho ebi yefunu ba akoma ebi maame ne ba enra de o hwe mabunu no a wo nyina so ye youth wo mu mfie no 12 years 15 17 ye wonyi wo mu aye 25 years it one day we are bad driver no 25 years into ti mu se enkwari susu na ma ya nso na do so ma ya na do so pa se me wo mkra 4 as 5 pe ai wo mu maka nyina no ye ma ya nko 17 19 20 22 21 na yare ho se na mama ko we no uhye bibi sei ya na wo hwese ne yesi new month mu a na ka kire se wadi afi wadi ampa wadi afi sanse enye ni panyina na edato wo mo sa me kwa ba obehu ana pe because me nyini se wo mo kɔ no no mo nim se be wie wo mu se me yesi aka kra bia mo maduro yesi aka kra bia mo maduro mu krom ya kwa sɔre nhye mu ye ba afi dia ban amani ya be hia ne kwa so endi wa hwe na enipa enaka ya tu amana ni nyina bom na bontia na omo sese naka no we die ni we etifo mo mehwe ye Facebook aw no mo de nkola ne pictures abubo so sa awe ho se nkola ne bi muti apechenti untumi miye so mo obi hwe enti emu oyo ya kata so emu oyo maku 16 ye tu amana ba ko bom ye hyehye wom mo mo nhweye ne mo mra Sompa 106 bi sabo kwa kodi bi mu die mu akwa no kremum na se de o ma hyehye wo mo nso abusuan kafra na o mo hyehye dende ayete se de ye hyehye prison for no enti abobo so se wonsa kodi obi diem na enti kodi obi zu diem emu ayawo eti amana no mso mutu no bebre like omutu no ten and omo hyehye yeah can you imagine so obi gina efudaka ni eti aso hwade nipa da mu Akosua Akosua abrante ba ko de ontimi kra abrante ba ko de ontimi kra ontimi kra me wote ho no mo ane abeka kire o se o ma na me yensa nyina o mu nyina na me ma ne ni jobu nso hwe to be honest with you emoya abrante na ogina so nim osusa osusa de no osusa utimi se we na ni nua ba ka ho and na ye 1st August and na ye 1st August bosumi ngoche na Akosua yesimu yo na anu ya yesi 2025
last year to abawie ya His Excellency John Dramani Mahama January 7 ya wosaye no ene August 1 yesi busumi ngotwini yekọ no yesi ngotwimu a apam akasa busumi ne yedumie no akasa akafo enchena afina sa kwa wi yewu etie ne mesere so waso de danyame ase o amen edie na wo pan so senkwa akosua edie na wo pe eso senkwa ai na anya kwa na se komede wa sa anya bia no wo nkwa etu betimi akohwehwe aduane adi na de wawu eti mu aye na wo nkwa na se komede wa yanka se komede wa menidi na emom no se wo nkwa no de se wo betimi akopa aduane adi wo nkwa wo adi je bia wo yare yare na manipa ye mobo a wontimi nsore na kure ba se wo nkwa no wo ho a akosua na wo na tuatua ho nsa tuatua obi na ewu a ne ti da ha ne nsa ba ko tu da ha ensa no kura se de akosua kana nye obi wo ha nsa na ye de kotua no kwa nye ne nsa bi se ameka bi mo nsa ba ko di bi te we no mo kwa asama do wa kire mo kopere abi a wo de ebedi because obi wo kura etire bi wo kura tim se de kotua obi tiri so a enye ne ti because omo se etire ba ko de e peche kura ana ba ko so de me se koto nsuom etire ansa na omo hu na wonim ade ba ko be ye yapa ne se omo ne omo call ye no omo ne omo call youth meeting no enum kura enum omo sankora no omo hia psychological help omo na omo cheka ni mu bi no na no kura ka ni pa mienu no omo so kura ba bi omo da no ayese ba ko kura so afiri mu ajo mienu no a ba yesem se ba akokọ etina ga san kwanhia na nya nkwanhia na ye chese anu omere sa anu nya mra akosua enkomo na ye di no saviorfo die miawo anya asam ketwa saviorfo die miawo ti pa mo 16 die nipa 16 moja ehwegu so sia wo pemo a different from say ya pemo na woni makosua de ma na awre hokora ne say omo hu se car no articulator se de ndie no eno omo park ye anto omo de akogina omo hu se articulator no elu obi se ni break na asa yo se de yo omo ya ne se wo chefa wate afa so eno omo mom no pe ba bi gina ye akosua ba bi omo ko gina ye no ha na car ne be chifa omo so ba bi omo ko gina ye no omo hu se car no e ba no car ne presente articulator e fa ha no and driver no nyame man nyansa just that baby kro no ko pakisi ye no se binim so articulator no so wonu so minim driver no wawai ojane driver no wawai ana wo hu say car ni si wono nso ni ko twi mu ana say it was by accident because nipa wo the patitio o de no ko ye break ana se wo se car na tia fa so articulator na tia fa so ana eba eno mu no hu ye eno mu package na baby eti articulator no driver na eye nipa bone 17 na wo sha dade ko nu wo mu hu ana sade wono amu anu wo wai because eye den na baby car na pack no ehwa ena de ko fa e bi so na de tie no de adwane ba se wo se nka ba akosua se mo nya sem bisa eye den na baby kro na wa pack no ehwa na de ko fa kokumu nkoda ajimbe na wo ni chirim yes se o mo hu se wo ba gidigidi se o break na asayo se die yo baby o mo ko pake ye no hwa na wo ti ka ne so ko fai baby o mo ko pake ka hwa e die nti na ho na de ko fai ada na anya nchen ada na anya left and asa right baby foforo na baby a enya dipa bonesam na kasa kese no so mo wo su baby wo mo sa kasa nketo wo mo hu wo mo a ase wo mo hu sabi onioma nketenkete bi enamfo so o nam na wo ti me bo ba pa me so woni pete se adi kai wo de asa wo ko DVL ana mo wo pi chesa afi na wo su driver ni ade new driver yes enso so betimi abo so abayamini sia no ebi mo adwumponi wo mu ti media akosua minim de ba me ye sure say enam say driver no ko pake won chen na articulator driver yinti we hu baby ase baby eye nipa bone sam I'm telling you esa see hwehwe driver na ne eche no no mo woni de ntikura na on report on ho so da so te esa see hwehwe baby o woni eche no because aye den na baby nipa na pake car e hwa na ade ko fa woni ne mate nyina so because akra kumasi road e kwan ya metwa pa e na me so me pe driving
eti mi obi a me pe driving ti mi tu kwan yeah eto da bia obo se mi ko me pe overtaking na ye basa ba obo se obi ye overtaking oh na ebi aka kese bi ba wo kura na wo ye kai no wo konchen car kese bi ba wo sheda e sheda tia wo sheda tia so because wo say o tia so no wa ba be di atwa fa wo so e say ka wo ye nko ye fom so obi fom kuma ye fuja there be titiri be me na makra kuma se wo da metimi ye di mi se eti driver yi wo hu say Mercedes Benz yi ayi overtaking no a wo se dey tia ni speed so no agi be ne woni tim eti me di apamo yi de me hu wo kwantempo so because me tu kwan pa e na me pe driver ne so de me hu nti driver ni no o sheda no di ko twi e fa wo so do bi so ko boss me ma me hye me ho so wo se ka bia ayi ba e hia foforo nti wo challenge obo pa eti no se wo se me ba na wo nipa na pake won chen e den ne ho na de ko fa enye nipa bo ne sem e den ne ho na de ko fa e yare wo sem o ana se wo de kan na wo de ko ye break so kan na tia fa so na wo de ko ye break so kind of Lord's prayer was say deliver us from the evil one wo sem ese so mo hwehwe driver no mo che no mo question no o mo hwehwe no mo nche no kokun kwala dunsia ba wickedness at its highest level eso mo hwehwe na Akosua no mo che no na mra ene nedi Akosua for trending to papers mo bobo bi so na me ma tinyina nso ewu dansu num na yenhu o mo de ya se basa na no mo sie adwane I don't know why yes no si no adwane na se ka na ka ho enam se ka ni si wono nko ade wo mo fa ka ni nko si police station na ona kro no mra no na chere ka edu level bi na se ona no ama no ma ton ka no de ma abusuafo o ma cheche ska na ma abusuafo mo de shi enye she ba se Akosua enye mate ase ye mfa nya hwe ba no ma ton ka no o mo fa nsi won train driver fro no ma chirem de entia ba bia ya park ka no e ho na odi ko twie o ma chirem ni ehunu kure wo Akosua fa trend ne bra ye 5 minutes na me ma tie fo mre ye mo boso okay apama okay no ene e bobo papers so mo bobo papers so me ye nko ye nim na 11:35 asem no bi no aka no e ho se de no bankata chi oyi ma be quotation na so be ka ye de and the brabo ya ka save ye nwie save ye Akosua nso ya ka save ya trending story was say the nko be kan maka was it what kind of trending story thing dey for us ma me o mo kire o mo quotation so for say o mo be quotation answer ayo na e kire no join 11:35 na yesu sui e dana no saa na papa bi ti nenim te ye no kan e wi eduru no so say kan ye nko say me kan de wo he bankete che o yi ma be quotation Apam ye mo boss anopay daily graphic de bokata edemenim na wode maame araba esabato kono ene yura kono for atamfo ni na aye kese ato akire no wo chese koto ato wo mo nsem no de atwene anopay ewo ha na yura Julius Debranso ene dasie bie no wo chese sesei wo hwe mining minerals convention no eno wo mo dwuma wo mo bono na edida baabia eno so trend anopay daily graphic nsemo eso na wode toaye no bi eno no yewra kwamna Jomfo Abet wona ye nsentrofo nyina mampani se de ye bi kano no na pani akasa se kwan a sra dom bi fa so na wo mo di nsentro ni mpabro no enya de etwaye na no wo ma wo mo enanson wo mo emfamra na wo meyi wo ho ano anopay daily graphic afa asem no ya wotwane kakra ede atoha na yese ukọ west NFA Central Africa into West Africa de na chese Ghana ka ho nkura be se empem aduo wotwe na kolera yare wo mo no kasa natural mineral water wono mo nso bia kekenti no saa yare no wo mutuminya eno nso efirifimu na eba kwan ya fa so twe yenwura aguo no eno nso ka ho pa na wo bubu no eba ebibire mu a wo se mfimfini en na twaye fam anopay edaha na gitekefo sade wo mo ka se ukokofa honorary professor ho emeritus bia to ho so na wo de kokko ye djuma na de ko bo ho safo hene wo ba bia wo mbema mmara chew no ye wo ho a ye beti se
Omako Madam school way no Nyakon T College okay and I'm kind of say me Nyakon TUI Nyakon TUI so college and pay okay Nyakonte me home my medin Nyakon na we ya ne ntemu na me ma yi Akosua mra na metam na so Akosua bremu ene yenko Apam Dadaa ntenenka on 16 minutes never can Akosua yenko Daily Post the Obokrata na gitamye wo share animu ayi report odomochiri ni mfonyini eda wo special prosecutor ebo amane yekotafa enso no na wo kire se owura no esei OSP ase editeni no ne nyina no eye Ghana Airport Company Limited contract bi a woni adwumakuo bi ekosense no mo kire se wa breach procurement act na fe Ghana man panyin so kire se samtrofo ase etietie mo fa hodie so na nse too much wadwene wa wonte ase na na penso de enya de besi biem na wokọ amana ne de no nso so a Ivory Coast man panyini yewura alasani watara say wonya 83 years no saso wo say ko biem chese wo ko biem won wasa akopre man panyini ama won matoaba esanso ade ama no ne mfonyini da ha no ware ne che kama na Burkina Faso na asem bi asie wo mo kire say Ivory Coast Burkina Faso this year bi e friend say Alain Traoré wano wamo kwa kire no best 6 months ago abosumi nsia ntam ni no mo kire abrantie no ende kwa tumu Ivory Coast ye ode kwa odu ne nnuama ahodo bobo no a na se ntam mo ba ya mo se abrantie no ankasa asen ho akonfo eku ne ho e wona duafie no mo se dabi ade repa de enya abrantie no ne ku no mo hwe se Ivory Coast asrafo ne bia na posifo no no mo ebo ban sa abra no no eno magye abrantie ne nkwa e de afiri nsam a enei wo mo ebo sa amane no na Ghana your first lady His Excellency ne ho kani ena ebo amane Mrs. Rodina Mahama eno se yema yapom de mu nsam ehia ye ye hwese da ne de nyina honidie ebetumi aye chefa ebehwe ya honidie mu ye ebedware ye titiru ne ma no na atumi abo ye papa eno so ne mfonyini adaha ya waye ne tikama kama ya Daily Post de Obokrata no wodi mu amanebo ababesom okay yo and my fa Daily Guide the Obokrata no enso ento asway na Daily Guide the Obokrata no na wo bo amane ye report mo chine mfonyini asada hasa na Chief Justice Mame Esaba Tokonu wono nso ni mfonyini da na ojasa na asem no de kwada court no boato award ni sabe guma boato agu sei se nkwankwada ba bi kura ye rakeno forata wono so de kwasa asa ne wanted no chese court no emo sa asem ntu wono so de ya boato agu nya de be ya dwuma e wo kwan bia so eno so mu asem ede ha chese wo bo ho amane na mrahye be dafie wo makota ase agya atum social protection bill no ene won ma gya atum se eno so eba be ya eba be boye papa ya eno no so afo ya wo hwe ma nkoda ne asetena mu ye die so ma me Agnes na momola chi ne mfonyini ede ha eno so eno ata won maka ho asem e wo mrahye be dafie eno so mfonyini no Daily Guide de Obokrata wodi abakama ya chese wo bo emu amane we Akosua memfa numbers no ento Janet from Remy Bre no aye be 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 0260 196065 numbers anopa ye di adwuma Ghana today ubetimi de wadwenkyere aba 0260 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 obi edi kan aba homa no so hello Auntie Akosua me ba twa fra wo say na Kenny wenchi yo wenchi sompa yeti o Auntie Akosua da masi eni edma pa mo ye ma fra no pa ma menchia the incoming national affairs vice chairman edma APP amanyuku honorable bright Silfi Kumi nyame admant Akosua MPP party here candidate betima bebo party no ba am yetima ba 2028 inti bright there say delegates more Ghana nyina to my bright Silfi Kumi no be the party ali my gaso ye national organizer o ba papa chamala tuba o wenji chama bia anka damu o wenji constituency tuba neba ono ye emotional politician na kuma
mujo a obetumi de abo MPP o wanchi ama MPP afa ne tuma perfect Kodie from pons me chiara no 2024 parliamentary candidate e de ma MPP o wanchi Akosua ne Akosoa Ghana ha no won omampanyi mahama ne NDC twasa bi de ato ho a enye enne ensamtwerefo muni asumdwe e wo Ghana ha asumdwe afa na asumdwe muni bi na me ne enra na omampanyi mahama e kan de kokoro don eti ne Akosoa abirikuma no of ne de ende wa hu obeka ho asem anra de ne Akosoa magdan site a joy from me ekobo ne wo kan ho asem eti bi da futu amede ma mo ensamtwerefo no se mo ko ba bi a se mo so mo pe bodyguard for the akam ho mo pe bi nkam ho because Ghana has say area kasa you know Ghana ha name no mo kasa enta police service e yaduma Ghana ha security e yaduma e na kra mara so yaduma me da say me ma obi fofron so emra hello me ba try friend say 0260196064 and 0260196064 me ba try wugina sunti e ya na wakasa hello. Good morning. Good morning. Me pa che froze say. Me pa che froze na free here. Okay. Yemfa obi fufure me say nipa no. Hello. Ma Akosoa, ma die gina Akosoa Aboagye. Yo, Bemena, ma che froze na free here. E ba cha wa die gina orubon kwasibu watching live from Kantamanto Market Accra. Kantamanto Market Accra Sompa ene Bemena yenkwai. Team papa 24-hour economy. Yeah, that's it. Papa for that papa. Yeah, that's it. But me monitor. About the far comes in a woman organizer. They can come go to a national chairman and a branch champon. Or maybe 2 franc and my MPP. Branch champon for 1 year. What's what make I say? It's all my own media. A movie who papa. Over to me at the DSF, yeah, Papa President Mahama. At the politics, I welcome to a campaign. And I could afford to know me and what here and that crabby a Boko MP Nakabi. Oh, I didn't do I find your politics. Oh, by ya, who also be to a fiano. Oh, by ya, I didn't some. And for me, be national issues. Me find your politics. You know, my background, I can't hold me solution. If we get 2 Boko, I say, now the politics there, MPP for the chance here. Oh, by answer, I didn't some. I'm only a minute. Mate Medansipi and 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Me pa che froze na free. Sompa kantamanto for sompa yensu ye ni mo ho agrokra enche ye beba beslam ye ni Dr. Odro ye ba kantamanto market inti ye ba beba be hwehwemu Yo, yate. Me pacho meet you. Yeah, that's it. Yo, the Dika, yo, na me pako ya kesini. Ekia, incoming a fragment for MPP, Dr. Grant Echampon. On every one of my charges, the Kodie Apam Sapia Muhammad, and I can come body Oba National Chairman. Odehyieba, the best friend of Mampeni Muhammad. On cancer Oba there is Ghana. I'm a BBI and come. But maybe they didn't want me to ask yet. Kaya, I'm Apam Dadaa Akosua MPP abide. The time on the NDC in phobia. I'm a time on money court. No be I was so open to corruption. I said, yeah, think of phobia court. Now by ya, what you where you have me double. Where you say the Sequoia Bank of Ghana, the Sequoia Finance Minister, the Sequoia Foreign Affairs Minister. Get the Omar case what I'm a big gun as the guy and Papaya Pom and Woman post. And also the answer, yes, Opit is a problem before. One also in the case, now we are Opia, we are the President, the lawyer. Now, what do you say? Papa, won't you get a more rep? Because Efana, who just a bonny be at Wama, any government, your baby, about the umbrella, the way, Mammy, who's the Ponia, yet Nakoso, don't know what Mammy and the woman.
Medasi. For 2028, you bet 2 years you say abe. Medasi yo 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 na yenua na nakua mo aboaten de odifria Blekuma Central aba e wo Facebook live wo Sompa 106.5 FM Accra wo say Akosua nhyira mechiachia wo na me de very special birthday me de ma ne nua bi me ba na ma bekenkan e de ama wo. Hello. Me pacho e from na free. I'm pacho from Emmanuel. Me free for 3 junction atiama. Yo, Emmanuel, me pacho meet you. Asase no na yes dollar no ba ko be kan say dollar no. Tama the friend say finance minister no be kan wan sem no. O si dollar no apiki. Na afi echi no ya rafinyo ma ke si dollar no mo no mo di hu djuma. 2016 ton. Nti na nka me bisa say no na mudi hu djuma 2016 ton no. At then I do 2024 no. Ba no. Dollar no was 17 still. Ansa na mu ko ansa na dollar no e bra from. Nti djuma be na mu MPP for mudi o. Ansa na mu kan sa no. Nti ye kan se mu a ade no obi a shaate na obi abawie obi su ye mi fata mama yan kan ewo mu bibia no kwa na edidi adwuma no medamati yenso yedase 0260196064 and 0260196065 hello me pacho e froze na free pacho unye be baba ko pe Maxwell asa drobu Jaman South yo drobu Jaman South Sompa me pacho yetie wanopai Medasi be ne akwanya wode ma mecho na macho for you rakame ko juda mo antia kafie nkoma no ono so bo aduma Aboagye na empu Sompa FM ne Akosua ya nhwe de sei ya ga John Dramani Mahama a o ye mambani wa wonni mu pa se o maino o tuni mu maino eso kata wonia ba ye ko nyano hwe se de nyema esiko e wo Ghana hai. And he said that you don't mind a share one sir. Come in here, what's the dollar come from? And I did a dollar come from many insecurity too much. I mean, I could have been removed as a month and telephone. The Asafatamoan Eddie Yamono. Transfer Crafua. I would do Namakufu do any, and I am on your appointment. I will do some positions. I was Ghana. When you know who did Ghana or did another and he said, oh, yes, Lamempire said, come on, about the city of movie. I didn't hear your manager. And now, Unama, Usro, Okobabi Usro, can say, for Monday in Sambam at Tibino, and now said, yeah, Mama, when you saw to the Mumano. Medasi, Yedasi, Yemo before from Sumra. Hello. Good morning, Miniaba. Good morning, me patcho froze na free. Me dey na free from South Africa Cantamanto. Yo, Cantamanto yeda mo ase. E free from me patcho meet you. Yo, money adwuma pa we bo man Ghana. Nyankopon ma onyansa ne adwin kese ade adwuma bo man Ghana de bia se ya. Amen. Ma me fa me nchi edi kan koma Dr. Blanet Champon. One be 2 franc ama MPP. Ni ade akonya ne free ND system 2028. Yo Miniaba menchia bi mu nkoma asante achimbogu ufibugu ana okomi kromo panso dato wo mu no ato yenso yadi yakoma abusuani nyina na media kata me pese me kan se Ghana hanum no yempanifo na eba ni nyina no omo daadae azent isi eno amiti stage mi yewura mahama eno okasa o ma yakọ na fe no obebiebie kwan mu ye wo Ghana hanum no mampani kufo eye kwan kumasi kwan ye sanko oye no oye ne kama yula atamesi wonya ndo ebi ko nyame fa ne kenchi oba yo beto aso kata mahama ba why chikura wanye agent si de ogyina so baba pem no mo ba no ma be kakra ne trasa obe dada Ghana force na wo uchi opposition no o akufo adonye ne yi me ba me say eniema yewula mahama ti opposition kekan ye uko kan na wanya ekitafo kudufo bi se oba ye nke ye mane mre eni se bi mo se ntwefo ni bi o so oba ye nke
Donald Trump when in the buy or in the shop when you're signing in the buy maintain American you like a so Trump buy no your money and so Ghana papa wait to opposition when you what with your mind to that and the opposition in the Ghana pop and can go buy a so is the man ko ka de ka se o ma e je man mre na no ni so buy or buy no be find it obi o me di o man to da no and so we dey ye man mre no to niema what be do o man to da and dey here o man no our opposition so to show mistake nti ade na oba na yema omle opposition say mpacho mami man say opposition say akufu ade double track na nyefa no se sukuru enti wo ba ya double track no be ye for 7 months double track na nya da so aduma no what say covid tax oba ye obe ye for na covid kem de daada akufu ade epopu eje amanfo sika na edi oba covid tax na nya da so aduma no so we try opposition kan say mo asela oba hwe ne brezo ye concentrate for ni ade medase pi we imagine check akra engineer Shamaba ne dia Odehyieba se Gaka top 4 team 2028 Baumia Abronye DC Napo chairman Wuntumi Chelsea owner and Odehyieba Nana Kuyamo Aboagye na ono so Odehyieba Blekuma Central or say good morning Akosoa very special glorious birthday Medema Oraire Cynthia Opoku Echampon aka Sea Gold of EcoBank Ghana Osu branch eti yede amano amao ena Masawud Kumase Bantama or see Ghanaians must rise up and resist the oppressor's rule o message in the door so Rahim Rankin was good morning to you all na memamunyi na mutirinkwa good show eno no susu etie yenua baako Edison munyina mo de Odehyieba ebebo nti when ye gina so na Akosua ebre na so ye kɔ Akosua ne Apam waseme twato a wode ma etiefo maseme twato a medema etiefo nyina ne se yesi bosome fufuru na bosome bia nso ne de wode namo eda bia ne de wode nam san so na wotwe bia enso ne de namo ye ne se nyame ya ma wochina na candles night o se vigil night no daddy lumo okay adaroma aya no wahwe ho so yie san se sign nam ti bompaye ne bia meto aboboa no we Apam de odi twato deliver us from evil and I don't know simple eradi ye free bonimu ani museum we enti yedase yes obviously na safo kantanka bema at the tip of sports no eba we ya na first service na first service na Dr. Prophet Odro ono so beba betena se no we ya pe na Apostle Franco say Victory Charismatic Chapel no no so de nyame asem abreye 10:30 ekosi 12 p.m. no na systematic abebo ye dwom kakra we ye no a pepremuto ya na news team na saba near the prem to breakers ye bro prem to breakers ye bo we ya near the mobrasem ye obi ansem na ye nua bema nx emre bi atwam no ye addicted to sex ness or ye sex addict and a drug addict any ade na the story na wo kano no ababa beto so we ya pe na Professor Kobla Abochi e for God and country na ode no so ababa be ka ho now for God and country no na eno nso ye de adidwuma adwentwene Ghana eye social political show Ghana mpumto ne yenkanko na o man na konkan wo wie ya 5:30 near the hot bite kasebo no na eno nso news team no ne asaba na ye de kasebo emu ohamo emu ode ne de aba ye wie ya na third service nso na prophet Mango Day man God na ono nso so abansa na ye de 11 p.m. no ekosi 1 a.m. no na ye de third service no aba me kan wo so wo no maduna time heba misha na wonom bi malaria edro na etu ase wo moto aduane nya wode honam nyina tutu wo a eye time heba mixture malaria duro ne betimi aboa wo no time heba mixture no nti menka se weda ne nti me malaria ba menum ato na da bia me sore na me honam ye me ya eti na mentimi nkwa adwuma time heba mixture numbi na emwo na gina wo na so na eti di yare de na watu ase se wo pedudu atu a wo betimi afre time heba mixture time heba center was 0244 417669 0244 417669 Pepsodent Kasa Natural Mineral Water Hajia na time heba mission e boaye e me de Ghana today ebre mu sabre die safo kantanka efeja Mama nka bebe kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban me de no hwɛ me busua ti awon to aso so awon to aso so hwɛ mama nka kyerɛw me de mama sire daa ne da me de no kyerɛ papa de tiri kɔ sabe bia ye obi wɔ hɔ aba emeya hyase bio nti mu wuranom na mo kan fo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kɛse dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwo de na ba wo busua ho ban na hyɛ wo se mu de
FDA agye dwadie nkratoɔ yi atum. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. Amo bibi akwa ba bi yere tip off djumadi na eto aso fi sabe kopem se no nwotwe ebabo nsem pi e o manu a GFA komo pi enso akoso na se djumadi bi koso ma so na pede mu komo enso ere ba enu ochi no uru ma clubs nso san na ekoso our clubs nso asoye ye bedi didi mu komo chan nyankopon ya aduma akwasi da ya enso na start na Ghana yantimi an qualify an kobi na mum Africa clubs som so timi take part na pere mu komo enso be na esima foforo pi na pe abo ano a yere mu sem ere from Sompa 106.5 FM secure senator part and pay okay hu bi na da wude mu sem no enso ba me pa chopa bosumi akontuo no so woni ba che hona be secure the amount na we feel comfortable a me pa to secure senator part na me kanfo enso the amount na chance we no the chance pay anasa pay cotton enso ewo muntina boaw na bibia anso etim ayakama kana se ohun na mana se we comfortable etime pa cho ba secure senator part ni bi na bia anso entim na kama bidimo fa ba santa so ani amawa wan na ad enso ama fa ya na fa bra no fa bre ento so emanu tu ase enfama yare bia Dr. Time that so at the brother to so no to ase e de wa ama enkran opokua ase mayra sanso na wura mu asantemantama ye wo bo akwa agogwe na ban school na di hwere 0244 774 282 kasam na water na efiara Tangwa is Friday programs bebre abekoso dwumadi ahodo pi enso na bekoso emiamia ebimba ya yiye yam so bekwa efro na ebekọ birthday parties any other parties so be dey ebekoso adon bebrebe enso betima akoso na otwe wiye na nsu e dey serve ya hokwo serve ya ahwo na beka se me ko program nsu am nom ye pa ne de etima boam na se nsu da na se kasa mi na water anopai eno na make am for the amount ntina otwe wiye program bia o ye start e ne esa se fiada de oboa bibia hye timi hye kama de mo bibia ntene kope kasa mu na water ne bi na fa se wo ho enu achi no se uwo fie ana se mu adwuma kobi na se mu pensu papa enso edama ma adwuma fa mpa to me kanfo kasa mu na water enso na edama ebo oni padua no na bibia nso atime kama we na kofi arabia fa nso nsu bo no akono ma na asa kwafa ya fofo asanda brother bi kasa mu na water enti santim pa chokona kwajibi ya cha kwa no ana se Kasaroma Company ana se Kasaroma Ventures ana kofa kasam na water and so we check on Taifa 0206 469 430 na simple for do sent mo chambi no na what imagine now so do so puno what ma kwa kotu de bi anso etime kama ka we no abo afo no pay o ma so ya send da cancel mu nsem no enso etime ede aba ya semo odi yanko ana de chance enu a Ghana Football Association next official launch na as they say Ghana Premier League next season omotiwonya official sponsorship by name oba sponsor Ghana Premier League no na just say we na Adasa Production Limited almost TV3 as an media general enso ase na enu a yes official launch no enso 8 members no na musam no na enya asem kito akra na no ana mpanefo pi enso 8 mi didi nkomo enso odwumade na ase ana panyina ene oda odwumade na naso opa odwumade na no ayo real fence Prosper Harrison Ado ono ene Ghana Football Association na say Ghana Football Association no the Prosper Harrison Ado na general secretary the Ghana Football Association na eno panino enso odwumade na ase no otimi epa no na ochiremu a Adasa Production Limited omo ba beboa na Ghana Premier League no
ɛno so etimi etumpon. I'm proud to announce that the Ghana Football Association has formed a partnership with Adesa Production Limited, and this partnership will be the new vehicle through which we will produce, market, and enhance our Premier League, the Ghana Premier League. So this new vehicle is called the Ghana Premiership Football Company Limited. Through this company, we will have enhanced. Ma 21 Sema Ore Fensa Prosper Harrison Ado, General Secretary at the Ghana Football Association. Nensema ononso eretu dwano na Ghana Football Association President Ore Fensa Ket Edwin Semono Kraku anu a ononso den sem kakra etu dwano ade di kan no sika clubs no enso betima receive no opani no enso de musem etu yenim enu a wa break pie dwumadi na se. From the dusty pitches in Nima and Bolgatanga to the bright lights of the Accra and the Babaya Sports Stadium, the heart of Ghanaian football has always been people, players, the fans, the coach. Before the start of the season, each one of you would receive $1 million Ghana cedis. And to win some Ghana Football Association President Ore Fensa Ket Edwin Semono Kraku and so Eritujana Pedam Samia for the clubs Nina 1 million Ghana cedis, it is kind of 10 billion. And a club bia and so when sabitim akansa season on and so etim assassin was talk also etwa so etim say season egusua ekwaso no clubs no ayades bonuses bu honma clubs no so ensa ebitim akan dey say abo ma players some to kwa fro no kra no and so etu etim atwa eno ene we say di ono ba clubs no ebeboa na wan kasa mu kra na feelings as say amanfo bo chiacho say league abono kwate kwache na emum wetu ko fast match ba na ochima na niaje papa na ochi na clubs no na niaje enso e de amama ket na nsemini. I'm proud to announce that the Ghana Football Association has formed a partnership with Adesa Production Limited, and this partnership will be the new vehicle through which we will produce, market, and enhance our Premier League, the Ghana Premier League. So this new vehicle is called the Ghana Premiership Football Company Limited. Through this company, we will have enhanced. We want to enter some reference a cat Edwin Semono Kraku and so Eritujana Pedam Samia for Odehyieba so na reference ne chief of staff Edema and I say Ghana Mnasibujum aha reference Julius Debra na no panenu so timi kopie Odehyieba na sempane 4p ekonom sports minister also kopie mo kan sempi ne mo ne de na de beta na me adma free dwade ko nya be ni kakra da ma inatie for na chief of staff and so etimi de nkoma kakra to Ghana Football Association President reference Ket Edwin Semono Kraku mo chema ono obe na abati history bebrebe e de fa Ghana football ho wate Robert Mensah na other players aka so omo history e ono na e de ntina Ghana Football Association muni museum ens ohon no da to over first Ket Edwin Semono Kraku anum so we de anum ya Ghana Football Association e so omunya museum yenti sema chief of staff reference Julius Debra adutujwa. We having what we probably would call the Ghana Football Hall of Fame or Ghana Football Museum. Because we have mysterious stories like there was a gentleman known as Infum who could kick a shot to torn net. What if you go look for the remnants of the torn net to be displayed and say go to the Ghana Football Museum and see the net, the remnants of the net that Infum damaged. We've also heard stories about a goalkeeper known as Robert Mensah, and he had been described as being so skillful like a cat. And amazingly, he used to have a cooling high cap that throughout 90 minutes he would still have the cap on and the cap would not fall. And they used to say it's juju or some mystical thing. How about Ket, you going to look for that mystical cooling high from his family and say come to the museum and take a look at Robert Mensah's cooling high. We heard a story about the dribbling wizard Mohamed Polo, who could dribble from pole 1
to pursue without anybody stopping him. I'm sure when we go to him and then we say, can you give us some of equipment you use, the apparatus, your jersey, your football, we want to display it, that this was the boot the man used to dribble all the players to score some goals. So take it up, we'll look for the corporate organizations to back you up, and I'm sure we can get many corporate organizations to come and support. We can do same for Tornado, we can do same for Abedi, and it will be beautiful. Real real friends, Julius Debra, Chief of Staff, Nensama, and also two Jana Permusa, Chief for Ewo Jumadino. So now away from my young Tuntum, Nekodi in Komaka, oh, real friends, Richard or say Ajman, and I said Richard for Ajmamum, or no, and Kumase Mayo, na Enra or the same P. Etuja, Pima Baba Sports Stadium, now Mepacho, who pitch in a pass, ha. Na unfortunately top 4 na ehɔ ne ebobono na enu opane ne nsempi atojo chairman was National Sports Authority say omonya do metimi bia se bia Kumase Asante Kodoko CAF Confederations Cup no omonso ebetim abono Kumase Baba Yara Sports Stadium yenti nsema opane no enso adetuye no amno a wabom kopiemu enso Baba Yara Sports and inspection enso 8 makoso nsempi etudwa na yenti nsema opane no enso adetuye no will do to position Kotoko in such a manner that it will be attractive to its support base and let it yield the needed financial dividends. What would require of you to also give us the appropriate support by making sure that our stadium is all the time in shape, and then if need be and you'd have to fall on it for support, especially with the grass, the turf, would be available with our personnel from the tank and the Parks and Gardens department for them to assist you to make sure that at any point in time the pitch is in its right space to let football look the way it has to look, and then it will attract the support. About 21 some reference Richard Ofori Ajman Kumase Mayo and Odetuja to the Facebook Ransford area Bavara page no and so that to tsunami pa to hu a owre boku papa na emum opanichima omonya hu adwuma sabia Bavara Sports Stadium Asante Kodoko CAF Confederations Cup no omoso ebetime se o maka hon na perimusam emanati for owo adwuma no so nti na osane sampi and Odetuja na ochirema or sampling for umsa uko European calendar na aha ebedu be na Man U elbow Liverpool elbow Chelsea elbow etimba be clash Ghana League no into also be sampling for one Kotoko de na ho ka wasan so no Kotoko ni na was sampling for say ka Kotoko matches ne de ka ma Kotoko emonanda floodlight yenti esmo opani no. But one thing that the minister asked me to put across to you so that you carry it to those of the big men in Accra, especially GFA, is that consider Kotoko matches to be played in the evenings. Consider Kotoko matches to be played in the evening, because we believe if Chelsea is playing at 2 on a Sunday and Liverpool will play at 12, the focus of football spectators, especially young ones who have gone to do their betting, will be on the Liverpool and Chelsea matches. So if we are playing Kotoko match at 3:30, they would not come. And running Kotoko is a lot of money. Players, accommodation, salary, and all of those. So if the spectators do not come to the sports stadium in the numbers that will help Kotoko to raise the right finances, then it means that the people who are running Kotoko, we are putting them in a tight corner, and it will affect the overall economic fortune of Kumasi. We want Kotoko to enhance on our economic well-being, and we feel that if the DFA gives Kotoko the kind of attention that it requires, it will help Kumasi, and for that matter, region, to create employment, raise money, and let us grow the way we have to. Ora fence Richard Ofori Ajman Kumase Mayo ne sema onoto yanum no enso no timpanfo hwe na Kumase Asante Kotoko games ne de omomoni nyina anwumre na mbusa anwumre so ko Real Madrid ene Barca games so a anoso mende ntiwe sema anoso so honom na yekopiemu ewe Enoch Morrison onso aso ne kodin komaka na no na mtocho na mbusa se Enoch wagasa Ghana League wabakakra wapiemu enso o goma hia ewe Kenya na okwa no o compare o league no ene de na emuti se na wakasa season akasa mpo no ekose edema Enoch Morrison. I don't season and Abia Boko Atasha because maybe a number of matches be brave. Met me, I say season here, okay, yeah. Mulig in a ding, but Ghana heading some because Mulig, players, any clubs in here or many clubs, and now 2-3 clubs we will home more players, but Ghana, I know, players, it's all around. I'm a Mulig in a heading, but in Tisa Ghana. Oh, the toughest in the heading, Ghana football now, the same as Ghana football now, it's all cool be home, so be question. Difference is
mo pitch no I say neutral ground mo bia nti I say obi animbo but I say obi a obehia no bia neutral ground bia yedi nti omo league ne yedi former Kim Faisal former Sante Kodoko player Enoch Morrison Nensema ono so adu tudwa no sina kan edema goma here na nanom toche na amse masa bra na ndi koma wode nsempi atudwa na mum ebra na ko ebe ni kakra de amaye na T4 ewo djuma de nsu na ebra na continue fa mana Nensem no enso emfa ento aso kasa menu awota no pe oke ho bi sanso na mituma fa ba center eka ho na secure sanitary pad no pay almost like how be that good mu nsem still ya den nsem no e my net for ojuma den so na onum se enu na se we international friendly games no pre-season enu egusu a ekos no enu clubs no matches ahodo na enso 8 ekos na enu Barca and FC Son game no enso 8 ekos ma Barca S7 ema FC Son so no 8 S3 enso on and what Torremo space na just say we Asia to na say enu anya asem kutwa akra na Tottenham na Arsenal game no eno so enu 8 atutu dwa na 90 minutes Arsenal etmashima Torremo space eso me ka ba na after the game eno Oriel fans say Mikel Arteta na atwo open ebusa say Mikel Arteta na game what one say only Arsenal border na say Tottenham border any day na begin na Thomas na Oriel fans say Mikel Arteta chima he wono one can say me game no turn for Aaron nemo de ye ni je se mo say ni players no pre-season no almost etima showcase na mapi enso no omo ba how the season ebeboa ama Arsenal team no so improvement p enso etima aba na no na ebusa no opposite coach or first Thomas Frank na eno na nyija na ohon panese ni je na SPS ta na openi no edi nko no chima na ni age especially boys na modema almost etimi dan de reference Thomas Frank head coach na Tottenham ninsim eni. Okay, with Thomas here in Hong Kong. We've just beaten Arsenal 1-0, which always sounds wonderful. What did you make of the performance, though? Because that's the important thing here. I think the 1-0 score against Arsenal is absolutely beautiful score. And yes, it is a friendly, but it was a very competitive match. So I also said before the game that games against Arsenal are never friendly. It's you know, it means everything. But you could see, I actually really respect both teams for their competitiveness in the game. It was very, very competitive. I was extremely happy with our first half. I think that first half was completely even in many ways. Loved the way the team performed. And throughout the game, the defensive structure was top. Second half, I felt we defended a little bit too much. But there were some tired bodies on the pitch, and also sometimes the nature of the game when you're up 1-0, the other team are sometimes pushing a bit more. But some of the defensive principles in high pressure, especially the first half, was really good. The mid block, where everyone defend together, and also the lower, and also the emergency defending, especially in the end, was top class. The desire was really good. We talk about that. Clean sheet mentality is a big thing we need to add to the team. Of course, we need to play forward and play brave and aggressive and offensive, but we need the other bit if we want to win enough football matches. We look confident in our defending, Thomas, if that's a thing. Yeah, I agree. It was clearly that, how can you say, the players felt confident and not safe. It's not safe, but they trusted the roles and their responsibilities and the principles, and that was very, very, very good to see. So having. About 22 reference Thomas Frank and so Etuja and Osaka Sarafa again, Yaku reference Kudus Mohammed and Anua Kudus Ajibana Amasa Arsenal for now to say almost 2 sack na openinsula kasara for Kudus with Chema Kudus modern money there. Ebabuama Arsenal team offense tournament space on modern money ahead of the season and so Etima Bonti Kudus on Etima San and there a improvement at the money team on and not was our Saka Sara for boy offense Martin Odegaard or Chema on Subabua with some Martin Odegaard when you 31 years and no Arsenal copy motor and open it Chema or Munya Babua ama tournament space team on improvement and so Etima Bona season ready at Tottenham at that trophies no almost with my judge to na also on to some penny on and so to appear some emanate for your branding and some of the Tahanama Abedian fancy opera fancy Galenka and so it made didn't come up now me had my Monday and small shit me and musem and so at the Babrian for Casam no what I'm paying or can be a rich money and so obey me more for center can be secure sanitary part you know what for no pay almost and I do musem and so be Ransford and a dear call Facebook systematic and team nina and moral support your friend Suffolk and Tanka your call na first service and so team at also
Mama nka bebe kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛw. Obbo me ne mabusua ho ban. Me de no hwɛ me busua. Fi awon to aso so kwa awon to aso so. Hwɛ, mama nka kyerɛw. Me de mama sere daa ne daa. Me de no kyerɛ papa. De tiri kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Intibu ranom na mokanfo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no ho asɛm na yɛ ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛseɛ dada no a. Na yɛ de 25 grams aka ho. Je wo de na ba wo busua ho ban. Na hyɛ wo sɛ mo de. FDA agye dwa ye nkratwo yi.